Kaseng samla maulai pelun hapok kejingalam Presiden uba Samuel Biam hakalai pawai tarik mentau benai nailar arjar arpuar kilelet yakendu uba sanbor shulai uba depet yakatanat arts and culture ban pinken mau biang yakajingdawa ban kenria yakasi RPF camp kebetulan hapok maulai. Habai krench kelat pathai kubor hadin kejingya kendu yoba sanbor u presiden keseng maulai pelun uba Samuel ulai thu ba kejingya kendu jengki yoba sanbor kalong ban penken mau biang ya kesorkar ba kadai ban kenria ya ke CRPF camp na maulai bat ula ajing mutru ba kesorkar kadai ban bu no ke rehabilitation. Ulai thu banda kaliang jong ba sanbor uloong banda kaliang jong kesorkar kaladun kejing temu ban penken ria ya ke CRPF camp bringkat bat ke MLP battalion support New Shillong Henry kini kekam kala sateng na kadau padan kiba persya ban kenria sha New Shillong. Yang kedua ialah Pak Sanbor Sulai, Minister in Charge Art and Culture. Kadang kalau kenang rim kepa kamat yang kadang nama tak ketika CRPF camp kebetulan nak mulai. Pi ngatai pilai ini bagi segi press and media. Aku tu kuat golden kejengki kepa mediaman ban shift no ya ketika CRPF camp nak mulai. Pi ketu kejeng demand ban shift no ya CRPF camp nak mulai. Kadang ada ketika benai fab jok arjar arpoi kentai ni hadir untuk kami kita jiki atau dekat santri jom mulai Agustus jom sudah melala de kini kam buat ngilang remain nak kuat sekuat de henry ngin tempat iba mi unu so de hak kuat ngang dan mau sapa de hak ni ko mulai fak jom aku artu mulai fak kuat bahkan ko kurang ko mulai ko cip sarwan ni remain dia ya kini ke issue nak kalian si minister tu kuat ai ka sekarang ba unsa ai direction show Arts and Culture Minister ni ibar hak art santri wana kalian jeng Minister in Charge ulah khot ya kini stakeholder kata kamu ke CRPF kan di MLP dan tahu nak baklai mat na pokok urban ban walk out ya kini kam ban shift ya kini CRPF kan sa gawe bekerja kata ka bumut sa support New Shillong. Habis ini begini bentar kini kekam kalau susah pendik susah kuntur. Tengirang yai up kena kepilenti bana kalian ke departmen ke simkia. Oh habang ia penduk bentar kesini beri Pak Sanbor Sulai. Ila persengau yang ini ba kejeng kelong ba. Nah kalian ke departmen kila dan kejeng temu ban kerja ya ke CRPF ya kini ke CRPF kam nang tenda pok mulai. Henry Pat kelong ba. Nah kalian jadi stakeholder ke badan hang thie ke bomot bakum ke CRPF ya ki he jadi CRPF ru kila long billing ban kerja. Dan kalian ke government ke bangikat ke jitu jing Pak Sanbor Sulai kalau ba ya tu yang ba ladap mang san akar ke jaka syakini ke CRPF kan nak betas CRPF kan ke bomot ba nak kalian ke MLP ru ke dalam haju kanang ba entek lah kami dan penuh de Henry apa yang juga ke jingya lenti kami bar ke hatu ke por ya tu ini yang ba dan ke kenhur ke ba persya nak betapan shift ya ke CRPF kan setai te kami jingya nak hamni kendian tengi kerban ba kini ke jingwan ke jumi ngin sekap ke sarkar jela lembaga Arts and Culture akan lagi kat gini di departmen kita itu ko kirsim khala ya ni hada tu kesi ke bangi present sei ke bangi IT sei kalau ba hak jeka jek CRPF kan keserkaan lapar kat duduk betangan itu ipi kamdan ya ka rehabilitation center dan ke di addiction center nak benta kini samla ki kun samla ki bomak drugs yang had naga benta katu ke CRPF kan ngim dan kami CRPF kan ngi pekat pun kejing kelaja kepur kalau bangi dan kami ke di addiction center dan ke rehabilitation center pemulai tengi lap tentu ye ba lada long kabala lada la bersiap yo CRPF kan nanti kemudian bu no set up no da kini ka di addiction center dan ke rehabilitation center pemulai dan kalian jung iru yo good suggestion te ila keren mataru buat Minister in Charge of Social Welfare te kini kalian ke jongki kila long ki semua hak ya kini ka suggestion ke bangi ai mangi nak kalian kesek sama belun nak bentar kini ke jeng kam pingi ong ke mengong mene ba ke jeng kalong ba nak kalian ke serta pat ka dan ke situ ko jeng datang nak dapat dan kalian persya Henry ila ong pat ba kin sa walk out ya ke kam dak ka khatlang ya kini ke kenhur ke persya kanang ban solve kini ke problem namar ke bukusan kalong ba ngihap berkat dak ka pai ba te jeng kam jong pai kita ke di addiction center beling community kini ke di addiction center dan rehabilitation center kalong ba ngani tu ipi ba kejing ke pun ba kilong yen kam tam kini kilong yen ki bedok jenjar mah ki perdo wa kini mi pa ki em sungi dak kam ki basyuk bela kendoi jok po ka problem iki kalong ba
idan ki khun ki bangok ha kini ki jingdi bus ni kham tam yu drop te bakin le sa kini ki private rehabilitation center ka sham jing yaki te ha bagi sham jing yaki te ndan lenti de pung mai te ha bakin lenti de kadi ka kamram ku jumi ha bagi kit iba nam tak ibla salah kadi kamram tangi bagi persmo te ha bagi persmo sa government kumta sultanat penagaling Pak Sambor Sunai ilah keren direct mentayu minister in charge of social welfare nak mata kadi ka kam te nagaling minister in charge lu uang bersim khai kini kam khmat jumi ilah keren mana layu la keren sai ba sim khai kini kam bakal di ka suggestion ku phan nak mata ka ajim tu jam ki pai song jam jela ham tam ni ngi ngi keduk ki keduk jing ya ba mla bersih hagar rehabilitation center henry hagar private rehabilitation center henry la kadang tu sarkar alis ka jing siu kan ke berit lani ki la lai tang ba kan lo ka jim tu dan jam ki henry ka jing semua i bokong san ka long boyo CRPF kan te mengla di mat ka long ba ki de shifting ka de shifting equality ba kan num dan su kan no ka jing ka jing wa kan dan su ka jing ya ni ki kan ba kan dan ka jing stu jumon la ka de nak boy kan kun ka yang ki persaro tegi kerban sekian bahkan dan kajing ya baik dia justru cuma kenang bahkan lo kajing mentoy dan tak kipai nak sama-sama jauh mulai kunjuk hingga jelah berkuai bah ai botol CRPF kamu shift away kenang bah ketipat nyok penangkam sedek away pat kajing dekam coba pak atau bagi pak nak sama-sama jauh mulai dia penduk mentah kini kajing kajing anggur jungi kemanggilan di mana di kerban sekian bahkan kampanye baik renti lada kemudian suku nunu kajing jemaah ni tai kata kajing kajing anggur kajing Hakani kejuk kesengi keseng maulai pelun kalai kenduk ru yo ba snya balang dhar habaya day bat kamarten banwa jakano shawai yakini kejing kren bat kesorkar kabala khamslam keseng samla maulai pelun kalabut din biang yakini kekam kabala sateng bat nakaliang jong ba snya bha ula ong ban khot biang keseng samla maulai pelun hadin belawan shimti yakam CEO batmai kajiman jongi kawai nak kimat patah ni kalau ba iwan ban bersengoro syak sarkar lembau urban affair minister kata masnya malam har hadik sangi miak bani kendoi sudah bak ban luk yak kan mai dak suai meeting jongi asyu ban syukran berbeli bani dan marka video kini kemartan kini kakak bro ahli syaklah sak penting betul ini break sangat penting yang itu ipi ba kat kun bejeng budian jongi nak puas kalau ba nak kalian sarkar bila persang hikat bala ban berlong ini kejeng angdut ke panggilan di mana tu puas teh lagi kejeng kalau ba gatur pada kejeng persang cumi kita kecil bersak dan ni lantai. Tapi ni kita kecil ke bagi kita mulai ni ki ni ambil sekaman nak kita interest juga mulai. Mana kita interest juga speed kita berawai. Kerana kita sini kecil bersak. Tapi kita terlain juga kecil bersak. Dan dari kecil kedua pemerintah sini kebagian banyak kedua dah sini. Kalau bawa lagi juga kedua hari lu lihat kita tembak bagi dah suai yang lebih kelas juga bersyukur berbeli beri. Tapi yang ilah kalau yang minister charge yang insang khot yang ini nomor hadir ba nomor CEO ba beri melalui transfer. Dan mantai wan CEO bertemai 4 lej 4 wan join jaga kam dia taswan CEO bertemai mix kam ba ini ila kerja ini ba isa khot ini berpenbaik dari banyak orang yang ini ya kena kamar nomor ba kecing di maju ni kalau ba shifting atau apa dia yang sia ya ketika marten dari ya dapat tak kena marten nomor kalau secerita untuk kalau secerita ni kuat pada hoi makanya kena pak lagi langsung kia gitu pun lanang pun dia nak puas lagi balik bisa harus side dia dan Ray ngilang kuat ba abdi kam kena kam bukan syukur komunikum bagi di mana shifting habis dia berkemarten habis dia biomedical waste plan nanti tinggi kuat bagi dia komunikum ada pikiran lagi meeting per bagi kedua hukum taruh tentang haji kerabat i yang island ba tang suat join CEO bertemai lekin sa pok apa yang kam yang sekat biar ini kemudian telun yang kena kam tengah semua berangru bangat tentu biang sesisir perlu yang gini-gini nikmat dibahas apa keselok seti dan apa iskasil sobha menyerapkan dan yang kena bantebel yang kena apa assembly kerpat komunum nikmat jogi nak kalian ibab di saumi belum kembali ke mulai sosial binrak yang kena kemat apa assembly nak bentak kena ke isu ke PD baka marten tengik kuat memendek kalian jogi inkran yang kena kemat kenapa bahkan dia kerja mentoy bapa ngim sumpan hindi banyak dia mentoy simat tadi benda politik segala inkran nak bentak interest yang sama-sama terus mulai bagi jelah di berkuat lada keserkar kelak pro ini kadang kerja mentoy juga mentoy juga sama-sama kadang kerja mentoy ya keserkar jelah kadang keburang lu keserkar jelah ada gila pro ini kata kadang kerja anut kejogi humility bagi ni yang kalian jemi kat gila kita coba kebuar kamu gila banyak keren gila persang banyak keren ikermen bagi orang nikmat yang kinsim halang yang banyak kemat ban ikermen lu begitu kubri batura kiba badan kecil tu ban aja karo subhaban an pek bakalat keleti ke di ban long kalong baik berhenti keba kakam kenyat banyak reti kenapa kenumpu jeng ya korban kan pek scientific betul keba kenum ketak banyak kipat ba hadir bagi lat mat ke di kemartan hantai tak ketahi ke di kecil ambil tujuh ke bagi ban banyak kedua ambil dan tak kecil ya jadi nak semua jok semua